Cek dengan kadang niser tinggal pada musola pada masjid. Seaden ketibi. Komat ketibi. Terus sampai ke siapa aja ketibi. Yo borongan nih kok. Benih borongan nih non. Habis saja unja. Allah tidak ikan nyanyi aki. Salat berjamaah kenceran petolekor terocot eko. Ada tak bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wa imamil mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du, hadratal mukarramin, para kiai, para guru, langkong-langkong hadratal mukarram ajunan simulja Kiai Haji Agus Said. Beliau selaku pembina Masjid Ibrahimi sareng seteja majelis keluarga besar ajunan hadratal mukarram al Ustadz Hadi Rosyadi. Beliau selaku ketua takmir Masjid Ibrahimi. Tak lupa ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Nazir Mabruri, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Dasuki Yahya, ajunan hadratal mukarram Kiai Zaini, ajunan hadratal mukarram Kiai Haji Rahmawi, ajunan hadratal mukarram Kiai Naryanto selaku ketua Nahdlatul Ulama Ranting Desa Bereji. Tak lupa ajunan hadratal mukarram Kiai Subbanul Khair selaku pengundang. Juganan ajunan hadratal mukarram Al Ustadz seampun manggil abdinah kaangkui sakater tormator dek para ajunan seteja. Juganan tak lupa seteja asatid se terkumpul dalam majelis sholawat. Nah, Subhanul Karim sareng seteja para asatid selain. Muka-muka seteja kiai-kiai sareng seteja asatid seesebut ki buruh. Muka-muka bi Gusti Allah terus paring nalanceng ben barokah umur.
Muka-muka beliau-beliau sateja terrosa paring nasihat wal afiat. Amin Allahumma. Sareng sateja para kiai, para guru, para tokoh masyarakat, para sepo-sepo kampung selain seabdina tak bisa nyebut asma epon ajunan tong persetong sesanget abdina amul jaaki tor sanget abdina takzimi. Pejabat pemerintah baik sipil maupun TNI Polri, langkong-langkong Bapak Kepala Desa Bereji, ajunan Hadratul Mukarram Kiai Haji Asmawi, juga tak lupa Bapak Kholis selaku sekretaris desa Bereji, sareng sateja setap-setap selain sejuganan abdina sangat hormati, juga sangat abdina takzimi. Ajunan hadirin muslimin, sareng ajunan epu-epu hadirat muslimat, sateja kaum pangajian sesami-sami emuljaaki sareng Gusti Allah. Muka-muka along polonga abdina ajunan eka dinto tempat terosa tetiatan deh kaangkui terosa along polonga abdina sareng ajunan sampai depak dek kaku laku eswar kena Gusti Allah. Amin Allahumma. Allahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki sateja jajaran panitia acara zikra maulidir rasul segelar malam are samangken sateja simpatisan sateja tantretan senyumbang kaangkui sukses sa acara malam are samangken, mulai dari senyumbang biaya, nyumbang pendapat, nyumbang lakoh, mulai dari semetek terop, mace ke panggung, ngampar lama, mace ke eson, sampai ke seatana edepor, sampai ke ajunan-ajunan satu jese hadir, lake bini tuah ngudeh raja keni, muka-muka kalaben sabab barokana pangacian mulot, mun beda sesake tertulia beres, mun beda se andi otang tertulia kelar majar, mun beda seki tak depak ke Mekah tertulia depak ke Mekah, mun beda selamare depak terdepak apole ke Mekah, mun beda seki tak andi cudu tertulia andi cudu, mun beda seki tak andi anak tertulia andi anak, mun la beda sela andi anak tertulia andi anak pole. Muka-muka abdina sarang ajunan tertek pamati ya bi Gusti Allah kecuali mateh kalaban nyambi Islam ben iman. Amin Allahumma. Wahumma amin. Sepetan kaula amul jaaki. Hadirin para rabu sesami-sami emul jaaki sareng Gusti Allah. Timin setong waktu Rasulullah Kak Dinto pernah akhutbah. Pada saat beliau akhutbah, beliau Kak Dinto bercerita tentang masalah kiamat. Dari awal khutbah sampai akhir khutbah, Kak Dinto bercerita bagaimana terjadinya kiamat. Akhirnya di sela-sela beliau berkhutbah bercerita tentang kiamat, ada satu orang sahabat, seekocak sahabat Bedui, Beni Bedui.
Lain nih kah? Bedwi ben bedui lain. Mun bedwi neka artena alas. Contoh Muhammad Habibi bedwi muslim. Muhammad Habibi bedwi muslim. Muhammad Habibi bedwi muslim alasah ring Islam. Mun bedui artena reng disa. Lain. Iki Allahumma sholli ala Muhammad. Mangga namun beda orang haji, orang umroh datang dari haji dari umroh pas acara tah. Derem acara tanah ngucap engko neng ika buh parapan atau wepah ketemun ben ring widui. Le ring widui ring bedui ini kah? Kocak ring widui biasa nah lanceng rajo celeng. Mau pak gula enten pote. Jadi kau bah abayang ke pak gula kurusam deh. Bedwi ini ke pak gula nih Muhammad Habibi bedwi muslim. Jadi lain bede bedwi bede bedwi. Ini kak orang bedwi ini kak. Orang tisah. Pas acung-cung tangan di sela-sela beliau kak itu berkhutbah pas atebu atanya ke Rasulullah. Ya Rasul, ajunan mek lalaku acara kiamat mololo. Bila kiamat kento tanggal sapona apa kiamat arepona apa kiamat tahun bila kiamat mek lalaku kiamat mololoh ibu wahadebu Rasulullah ring bedui kaki jimik pas atanya bila kiamat apa persiap nak kaki keangkui ngadepi kiamat periksane ban Rasulullah abajang tahajud kaki punten abajang duha punten abo darem apa asa sunat punten apa was darem apa persiap nak kaki angkui ngadepi kiamat pahajawab ring bedui darem jawab ring bedui nek hadis nih cerita nih bade nang dalam kitab Riyadhus Shalihin pada bu amator ring bedui ya Rasul abdina menabi urusan ibadah agak tak ningampuaki ya Rasul. Engki fajang ya let. Engki pasa sunat subung sakale. Engki Jumat kadang bus telam bus. Fajang sunat subung sakale tahajud lobar. Duha subung sakale. Apa bahasa apa beun? Sekebi persiapan kaki kangku ngadepi kiamat jape. Pak jawab ring bedui. Abdina menabi rezeki ibadah lagar subung sekali tak pati ambu aki. Cuman setong gak dinto ya Rasul. Apa? Abdina cek lebur, cek cintana, cek seneng keajunan. Bahkan sampai saking derin abdina lebur seneng keajunan. Abdina lebih lebur lebih seneng etempeng ke abek tibi etempeng ke nyabek tibi ya Rasul. Mek canggang kan? Bawon canggang mayu mulai. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Pas ada bu Rasulullah, begitu Rasulullah kak dito mireng kajawab na orang bedui kak dito, apa yang terjadi pada bu? Oh, munda iya reng bedui almar'u ma'aman ahabba. Orang ria bekal epapolong ben lebur enah. Mun baan lebur kasengko, baan seneng kasengko, maka baan ku laku bekal apolong ben sengko dalam swarga na Gusti Allah. Amin Allahumma alhamdulillah panika parlona amolot gulaban sambian amolot kak dinto kaangkui memupuk rasa cinta kaangkui memupuk rasa seneng dek ka Gusti Kanjeng Nabi mun gulaban sambian seneng cinta lebur ka Gusti Kanjeng Nabi ngalakoni papon apa seepakon ben Gusti Kanjeng Nabi akhir gulaban sambian bekal eka polong ben Gusti Kanjeng Nabi eswarga. Amin Allahumma amin Allahumma. Napa boleh tele amolot agak panik kakak Abu Jahal
Abu Jahal ka ento orang kafir. Abu Jahal ka dito orang tak depor, orang tak beres bujeleh, orang meler, orang masakat, penyakit, olah Abu Jahal mani. Gara-gara lambek toman bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi setiap hari Senin pademang seksana bi Gusti Allah napa boleh gula ben sambian sepun tahun bunga kalaban lahir Gusti Kanjeng Nabi kan mangkan sampai ada buah kineng dalam kitab I'anatut Talibin manabi tak kaleb famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu bi ahmad masruran wa mata muwahhida reng kafir. Saya pernah kafir, odik pernah teti penyakit, kun gara-gara bunga kalau ben lahir Gusti Kanjeng Nabi, seksana pademang ben Allah, apa boleh secet lakarlah Islam, apa boleh secet lakarlah mukmin, pas ki apa jeng, ki as-solawat, bunga ben tahun kalau ben lahir Gusti Kanjeng Nabi, dalam suara kena gula ben sambian. Amin ngote. Amin Allahumma. Mun beda doa bagus maca amin. Mun beda debu korang saya maca na'udzubil. Nah samangken refleksi napa yang perlu kita ambil dari acara mulot Kak Dinto. Gula ban sambian tingla oning, tingla kenal ka Gusti Kanjeng Nabi. Gula ban sambian ko tu lebur ko so seneng lebet mulot pani refleksi napa yang perlu kita ambil pelajaran dari mulot gula guncaman mada Pak Telok. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut pengajian. Terus pengajian. Gula ban sambian odik neng itunya korki lebur ngalakoni setelok. Maka gula ban sambian andi rep-arepan salamet paki odik neng alam akhirat. Nah, nun kela nun, gula ban sambian seteje bakal mate iki. Tak kira odik selanjengan neng itunya. Iki napa iki? Satu jek itu bakal mate. Maka saya ngocak pada mati kia. Kia itu satu aja bekal set. Ajunan satu aja. Tai pele. Mati kia itu tai pele teritan. Kan mangkana mati kia itu ekocak al mautu babun wa kullun nasi dakhilun. Mati kak itu ekocak beng labeng sakapin manusia bekal masuk ke beng labeng si kocak mati. Sobung saya pele. Tak boran se soki, tak seboran se kiai, tak boran se pejabat, tak seboran se reng tani. Satu aja bakun mati, pak aja, mati ya tak mati ya? Pak aja, mati ya tak mati ya? Bitong mulai di bebe, reng tani. Pak aja, reng tani. Gubernur, presiden, bupati, ajunan, tenggula. Ya mun ke kiai cek ngocak mati kana. Ada yang pakai ros koros kiai rek. Ya lagaran bagi titik kiai mun ros koros tak bete pokok. Ungguan tak bete pokok. Kenceng tidak dianggap. Abu gula sapen toman taporop kak. Aiki. Gara-gara ros koros ya. Gara-gara abak coba. Toman pokoknya wakilan pengajian sareng abah kasih tong tempat. Abah ada bu, cong, lambak 2010, ban abah ada bu, cong, Kak Dinto, engkau tak sehat, pengajian entar lagi, Kak Dim abah disawai, mangkat dan gula. Biasan abah ni kan duaan ban supir, pah gula wat magawat ngacek pereng waktu kenyi kakak, teka tepaan pereng seiki bagula, gendengan ban gula. Iya yo, so kean yo, gua daya. Abo tongan je kiai. Songkon pada pote, kelambina pada pote. Nggula lambak kan tak surbanan. Saya surbanan kan diibarin deh yuk. Mangkat ke pengajian, depak ke pengajian toron di motor, ya mbak banyak orang salaman kapi. Wah tuan rumah mana berkah. Wah salaman. Gula habis sih, bareng gula pada habis sih. Oh engke kalangkar. Depak kalangkar, saya panggil gula. Iya gula pidato yuk. Mari gula pidato, mau toron, boleh. Debak ke motor, congok, 10.000. Asli 10.000 reh. Keng nang tak ngocak deh teh. Nang tak ngocak tak kita kian. Ya apa me kita gina aja tandi otang. Nang boleh.
Dewak ka Roma toron di motor masuk ke dalam Roma, bah bareng kru. Nabang, ngolok salam di budi. Assalamualaikum. Salam. Apa mul? Enggak gula, lihat dinya. Orot, itong mau bener ini. Syuting ya. Apa mul? Pemator gitu. Apa? Agak dia teporop gitu. Apa ada teporop mul? Kente. Nyongok. Itu ngok. Banyak teh. Banyak. Ngocak gula. Kala. Boh, punten. Kala. Boh, cok teporop gitu. Bang, ada cara tanah rajit kita porop mul. Duh. Iya kan? Dua reng. Arya lakona Allah beni lakona manusia. Pertama rajekeh, nomor 2 mate. Are beni lakon manusia, are lakon Allah. Tetiji lekar sengaja ben Allah beki kake. Kala. Beki ben gulet teh. Iya. Apa? Tekor jiventer. Ruh. Kan kini ke gula dek budi nambu tak ngeben bareng boleh. Toko taborop boleh. Kan mangkan sing aja pesen piye taborop satir. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya, biasa lah kar, biasa. Suka dukanya penceramah ki gini kaki gak gula, gak ki muslim, gak ki Huril Yasin, gak kiai selain. Lagar seni kan lagar. Suka dukanya penceramah seperti itu. Mun kunjuman teborop, kadang lah pakan nih, kadang lah beri berkat. Biasa gula yuk. Biasa. Karo setong nih ke gula teman sampai nampes aing mata teh. Mungkin kak nal keded gula. Gula teman entar ke pengajian. Toron dari motor banyak sing ngambok. Pas beda orang sepo asurbanan ajubaan apacaan pah burka pah ngampul ke gula. Ya Allah kiai kalangkong kiai ajunan rabu dek kakak dinto. Ya basaki bunga orang kini kayu keng gula para nampes aing mata. Arapa soko tete. Apa sih apacaan enggak? Benih sandal biasa. Pacak yo. Ya Allah. Ya gula du bahasa seru aja banyak orang sini kah. Nih seru toko bah ngalak perasaan orang kan todus bah gula seru. Ya ija aja yuk. Pada gila ya keng sambil ngarde. Nahan sakit roka. Ya Allah, tinglah ongke kalangker ya Allah ijo ngoko lodina ya yo. Pon. Wah, kini ke guru sekalian gini mulai terjun ke pengajian sekalian gini ke guru para nama saing mata. Ya Allah, udah pak kak langker. Ya, yo sap ke di sokon di aing mata sini ke di. Oh jo sakit kak. Lord. Allah. Pacak. Makai membedesi apa caan cek mak semak ke kiai. Toko sokon kiain gening tetek. Allahumma sholli ala Muhammad. Terbarokah. Termanfaatah. Amin Allahumma. Lanjut. Terus pengajian. Melo setengah jam dah kita sih. Dua kamu pun gitu. Pacak. Mikro pacan mulun tu saya kayak enggak ibu. Ya Allah. Nyari ya. Mun ya biasa. Allahumma sholli ala Muhammad. Lanjut. Terus. Bada telok. Mun gulaban sambian odik nang itunya. Termasuk foto na gulaban sambian odik nang itunya. Ki lebur kasih telok panika. Maka gulaban sambian bekal selamat odik itunya langkung selamat odik gulaku ning alam akhirat. Karena boleh kada ki buru gulaban sambian bekal ma. Tapi non gelanon. Mun la gulaban sambian la tak lebur kasih telok panika.
Lebih-lebih foto na gulaban sambian letak lebur kasih telok. Bo, ada harapan. Lober nih. Gulaban sambian bulan ki mati anun. Cek saking gulaban sambian mate. Pas marin mate tak odi boleh nyaman. Ane kemasalan gulaban sambian ni ke mate, marin mate ki odi boleh. Leting laudi boleh ini kese bahaya. Mun korang nang itunya, mbah tunya ni kami peka. Tedung nang itunya ni kak. Kan mangkana sampai itu buaki annasu niyamun wa idza matu intabahu. Kan eko. Manusaria tedung ting lamate cek kepi dari tedung ah. Mi iko jak tedung make cek lak melak make. Orang tedung ni ka amimpe. Dak arma mimpe. Ki guluban sambian ni ka amimpe make. Ake ke Roma tingkat telok mimpe. Ake ke motor genteng mimpe. Ake ke emas atau empuan mimpe. Mimpe ake ke biniratin mimpe. Ake ke laki genteng Mek kocak mimpi gulaban sambian tinglah mate keluar roh dari badan. Mari keluar roh dari badan epan diiben keluarga. Mari epan diiben keluarga epuntu. Mari epuntu iosong ke masjid. Debak ke masjid esam pejengaki. Mari esam pejengaki iosong pole ka kopuran. Depak ka kopuran epatoron kalem kopur. Aulo dajah mereng bere. Eto poe mare eto poe gulaban sambian etina aki bentretan etina aki ben lepele melak ce ke ilmu kapur akeke bederoma sobunge akeke bede emas ben moto sobunge mem pak aja mimpe oh Allahumma sholli ala Muhammad. Lemang kan guluban sambian pulang guluban sambian hikmat ya talangkong telok nih kah gulu kunjuman motor telok. Napaan? Pertama salat, dua Al-Quran, telok palampe kepada manusia pun cukup telok. Pertama salat. Anak pegulu mik masih enggak salat. Gula tak masih ngaka sambian masih ngaka bek tibik pertama sambian ngiding ngakinah atau roh engki jadi gula makan beda tu telok nih cocok alhamdulillah tak cocok beda tu tibik ya kan tak repot kak engki Allahumma sholli ala Muhammad Allahumma sholli ala Muhammad. Pertama solat arapa solat mek sebab pertama benden gula nun kala nun sebab solat kak dinto imaduddin pang agama. Bada si ada buaki solat kak ditorok sul ibadah, cek tak ibadah. Meko cak cek tak ibadah. Satujuh rukun Islam selema akompol nang dalam solat. Mi bisa make. Bare bitong. Pertama syahadat. Syahadat badan apa tak ada nang dalam solat. Bada iki. Dah, pon. Dua pasah beda tada nang dalam salat badah me ko ja apa sering ngabejeng make di mah bener ngabejeng sampai el kailan ya gini apa iki ngabejeng tak ning sampai el kailan apa sah reng ngabejeng apa sah. Nomor dua nomor telok zakat me ko ja zakat orang asolat zakat waktu empat haji. Orang haji kak dit orang asolat kak dit kocak haji me kocak haji juga beda neng dalam solat arapa sebab orang se asolat pada madhep dak ke Ka'bah. Alhamdulillah pangkan boleh mau torah solat mun solat bagus selain norok bagus kak amin kote mida iya yang dinda Ilawalay tak gelem tahu. Aduh. Amin Allahumma. Awwalu ma yuhasabu yaumal qiyamah as-shalah. Ku pertanyaan pertama nang hari kiamat ku leban sambian tinggal masuk ke hari kiamat. Ini ke pertama salat.
Darem mun salat bagus kuluban sambian selain norok bagus. Amin goyo. Maju mulai malam lah kana. Nya darem madare. Amin Allahumma. Tapi nun gelan nun mun salat coba selain norok coba. Amin nih kok. Na'udzubillah. Allahumma salli ala Muhammad. Mangkana salat jaga salat. Keng alhamdulillah gula yakin mun katantretan bereji insyaallah salat takapi istiqomah. Amin. Gula yakin nih masjid genteng insyaallah lebur ke berjum akapi. Amin. Ini akil dah. Anapa? Aki makin ni kabuktena. Boleh yakin ajunan satu jasi hadir makin ni kareng bagus. Amin Allahumma. Orang muljah. Itu mau orang sambian satu jasi hadir laki bini reng bagus reng muljah. Mun tak keng kus bagus sambian, tak keng kus bagus ajunan tak kira hadir dak kakak itu ternyata. Eki? Saking dori na bagus ajunan bah bisa hadir dak kakak itu. Allah luar biasa. Kasokane bagus ajunan ban Allah. Mun lesona lesoh mata ngantok. Beten lesoh bengkong panas sidimah asam urat ki komat. Kenge jok aja gelo alako saarian ki tambah ini ka angin ser ngeleser jek santan kelep luar biasa. Ari marin dek mulen dek Pak Karoma usaha kerek. Arapa masuk angin. Keng ajunan pakun kasokane bagus. Jok aja hadir dek kakak dinto. Pamangkat ben Allah. Amin kok teh. Aba nun galun nga nun galanun. Gulaban sambian mun tak geng bah bungam buaki apol kompol agak panika. Lebur ke pengajian, tojuk nang majlis pengajian along polong ben orang-orang simuljah para kiai ini. Gulaban sambian pah keng iyo juala ceran. Tak apa juga. Tak apa juga. Nah apa sih yang buah gini gulaban sambian? Ibadah. Pejeng. Celok. Celok kak. Zikir apa boleh. Pasah bo. Dimah nemu. Tak nemu. Dimah. Mun bah kengi jual ejeran tak apa juga gulaban sambian. Apa jeng mik nyari hoso. Cak dengan pejeng ni kesekutu terima ben Allah kutu hoso. Gulaban sambian mun apa jeng ketibi. Celok kak. Mengu jak celok. Cak begitu takbir. Allahu Akbar. Kontak kasih beda dimah ya. Barang seelang roy temu kapi. Pokok apa malarat sehoso sedangkan syarat keterima na bejeng ni kau kutu hoso gulaban sambian. Mun bejeng ketibi celok sehoso. Apa barang seelang temu kapi. Jadi gulaban sambian bahai jual ejeran keng mun gulaban sambian pah bo along polong nang pengajian agak panikah nun kela nun makin neka malaikat nyatet ka catet ajunan tong sitong reng bereci sing acine ka catet pas matur ka Allah malaikat makin ne dek rem apa matur Allah ya Allah pamatur Gusti apa malaikat nyetora amala manusia reng di majriya reng bereci apa sih kalau kau jadi setia ngaji kento neng masjid Al Ibrahimi kento Gusti pada bu Allah oh iya malaikat saksi lagi ben sengkok orang-orang bereci sing ngaji neng masjid Al Ibrahimi dia tu sana isapora kapi wah tak kerjet malaikat sampai mancal sambil mator malaikat aduh tak langkong sapora na Gusti apa malaikat cek sapora kapi Gusti arah apa beda setedung Gusti. Beda si tak ngidingaki Gusti. Beda si abentaga tibi Gusti. Beda si kun karongakan pentol Gusti. Beda si tak ngerti pokoknya macam-macam Gusti. Debun malaikat. Wah aduh bu Allah, remet bun Allah. Malaikat, engkau tak tahu wah
Bada se tedung tak tedunga tak tedunga ngerti ya tak ngerti ya aben tak ketibi tak aben tak ketibi ngagana pentol tak ngagana pentol sepenting toju neng setong majelis pengajian ben sengkok dusana sapora kapi sebab sengkok tak melia eceran engkok melia borongan malaikat eko le de iya alhamdulillah pakai aja borongan ya bener-bener olak keruayu oning olak gula ban sambian mun ngakan olaan mololo haram napa tak haram haram king mun olak cekak neng ide lempau se masak pao na ekakan olaan tanoro halal napa tak halal pakai aja halal napa tak halal ya bener-bener sholat berjemaah dak remah sholat pada mana bejeng gula ban sambian mun bejeng ke TV celok saya keterima anon arapa tak hosok lebih-lebih semakin bagian keberaan mu apa sombek kok tinggal jemur beko agak beri agak dumelem nah begitu takbir Allahu Akbar aduh ini agak ondem kan pah kepikiran kebekon nah area terima celok mun bejang ke TV melaharat saya keterima keng mun salat berjemaah anut lebih-lebih bah salat berjemaah nang masjid imam hosok makmum hosok terima arapa hosok kapi imam tak hosok makmum hosok pasti terima ben Allah arapa barokana makmum tak hosok imam hosok terima pakun ben Allah arapa barokana imam tak hosok makmum tak hosok dah si hosok sekali aneka pasti etarema ben Allah arapa barokana salat berjemaah kan mangkana bener tebun hadis salat berjemaah kak dinto lebih utama petole kor derajat tembeng bejeng katibi cek dengan gadeng nih ser tinggal pada musola pada masjid seaden ketibi komat ketibi terus sampai ke siapa bojang ketibi yo borongan nih kok benih borongan nih non habis saja unja Allah tidak ikan nyanyi aki salat berjamaah kenceran petole kor derajat eko. Ada tak bisa. Kan mangkana ngireng juk ajo gula ban sambian. Salat sudah berjemaah eman non eman. Gula ban sambian teh temu laku du malam cek ki di airport tek temu cek ki de pakal ke tahun datang tek temu kak kan mangkana gula ban sambian mun ibadah seakan-akan ka anna ketemu tu gadan ego pokon ibadah pokon nyembah ke Allah seakan-akan gula ban sambian mati laku tetapi cek ki ngantos laku du malam detik ini mungkin nih usahakan gula ban sambian pasajan bekus ibadah ke Allah dak remah ngereng laksanaki salat berjemaah mangkat ke masjid jog ajuh make lesoh mun urusan lesoh urusan sengkah benih karo ajunan make si moca pada gula mun nenge compok mun ka masjid gula berjemaah seminggu sekalian apa ting Jumat mek senikah mun 5 waktu nah cek dengan musola beuh nenge compok musola pernah ibina masjid dimin waktu masjid erehab teti musola dan gula ibina masjid pas tenggula sakone andi buo ne compok teti gula berjemaah ban buo na gula nikah iya benembe monosah
Tibur Jumaat benik ke gula alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, keng neka gula andi tip mangken. Untuk tantretan neka andi tip. Itu akhirnya tertekah aja degapi. Tur istiqomah salat berjemaah kapi. Bentar terus apolong sampai ke surga kapi. Amin Allahumma. Andi tip. Tip napa? Tip kaangkui lebur ibadah, lebih-lebih salat berjemaah. Hah? Hah? Korang yuk. Korang. Nang enggak? Bola bentak-ben binian. Mun reng bini ngocak korang enggak? Cek tepate torot. Ten serius. Arab pa. Mun reng bini ngocak korang pakai torot na ben gulaban sambian. Peke tengen teng da gulaban sambian. Abo serius. Arab pa. Reng bini bur-leburna kelakuan abid gak? Mi etemu cek reng bini libur ke kelakuan abid. Abo saki tinggal belence. Reng bini mun kudu ngabelence kak. Setong pereng sangak tuku tak mari je. Sebeli ke reng lake sangak pereng setong tuku selesai. Keng mun kak bisa. Ubu. Di bun borok kabun temur tuku ikilir kepi. Meleh tak meleh apa? Naber. Mun soro naber ya Allah. Ras terkuat di muka bumi. Keng man cireng bini deh kak. Man dimanjal muka lareng laki. Me temu make. Gula toman kibah kasih tong pasar benik bini nyaman pasar Tambruh. Beda pasar nih kak, nih Sampang nyaman pasar Tambruh. Gula benik bini kan nih bini gula reng Tambruh. Semak ben pasar dia lawan pasar sepopo. Gula benik bini. Iya apa pakai sepopo. Cok nyaman. Nyaman bener-bener ngarsa-ngarsa jagung. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bini iya cok. Kak. Apa le? Tore noro demah ke pasar. Apa? Abu lencuk. Gula tahu sih abu lencuk abid deh. Ngocak gula. Enggak. Noro. Enggak. Noro. Agak jangan tengki jangan. Oh iya maju. Ya mun lebek teki rata ning anu rek kak. Ya mangkat. Mi agak cek takok nu sambian ke bini na mage. Saya sih bengal ke bini na kak. Boleh tero tahu ah. Ring bereciri siapa sih bengal ke bini. Saya adaan. Tak kira aja. Takok ke bini. Mbo tawi saja nu jangal mau jak ko mangko kak sako angko na ring bereciri pun kalah takok ke bini je kak. Jak ke bela si andik songot potongan bat nyamuk tak habis saja. Tak bisa. Makin lagi air yang pada kemaangko ban Sayyidina Umar kak. Sayyidina Umar nikah nun kelen nun. Paling angko na orang sampai saking dari na angko na Sayyidina Umar. Mun beda jin takok Sayyidina Umar. Pah ber Sayyidina Umar juga toju kan jadi. Pah beda jin di timur lebet. Ngatere Sayyidina Umar buru kak nyanglong nyari jalan lain. Jin. Keng Sayyidina Umar mun kebinin tibi takok. Kan berarti saran bener jin ya. Ya, habis saja. Pakai kiai, wah, dua takok kebinin enggak. Mun tokar wade make kiai cuma tokar kiai re senyap. Iya, mode silent. Tak geding tatangko. Kan mangkan mun beda acara pengajian bah kiai Rabu. Iya besaki tak pete mesem cek pete panglo. Apa? Ki pun mari tokar ben binin narot. Benjak jur-jur we. Engkok pelan mare lah deh. Wah, ya cok gula bini mangkat ke pasar Tambruh. Aleng-leng. Wah, teu tisa pasar. Nyari cetong bareng tak gelem temu. Ting labit, ting lain nemu. Pah, eta nyaki ke si ajual. Berempre Mas? 50. Kayak tabar bini. 20 Mas. Abuh. Enggak. 20. Enggak. Segami. Enggak, tak habis seket paku. Tapi bagi segami Mas. Enggak. Oh iya lah wis. Iya nturi bini kak. Ulang ngocak kan bini. Arab baca ibeli aja. Lelekas mareh kan. Pangocak nih bini. Jak sakas kak. Iya lok marin gini. Kayak gua.
Abong gua nongku, aja lah nore berapa meter, tak ayo lo saya jual. Bak, galak segami. Fakta. Jadi gue mikir, memang tidak iya yang bini dia. Jadi setong waktu beberapa minggu kemudian gue nyoba kak pada entar ke pasar yang sama, penjual yang sama, barang yang sama dengan harga yang sama, nyoba naber gula ke tibi tak bareng nih bini. Tanya aki ban gula, berapa kak? Seket. Dubolo kak? Enggak. Segemi kak? Enggak. Seket. Tapi bagi segemi? Enggak. Jelawes mau bagi segemi. Iyon turi ban gula. Aleng-leng telo kali dak reng ngolok kak. Tak bisa. Habis sekalang. Kan mangkane kocak imadul bilad pang-pangan negara arapa cut ring si pangaro ring bini. Amin koyo. Dua peyu. Tak bisa aja. Terus orang bini mulja junan kepi. Selake terus orang laki mulja kepi. Amin Allahumma alhamdulillah. Setong sholat pak aja sholat juga aja nikah gula abri natib mungkin saya terakhir embuh yo gula jauh gula yo salah gula jabu opreng mungkin nikah gula jabu opreng aduh ke subhanul khair mulai bari saya nelpon ke gula oke kiai selaku malam ke siap. Gula kiai duk kiai ajunan setengah belu ongke ke siap. Teti gula dus ama ripro jalan. Buka aja burun motor di badak. Yo. Agak seset burun motor. Tulian gula ngucak ke supir. Tulian tongkotan. Setengah belu kan. Iki siap harus ngedurus rok jalan. Dapat kita ada orang dia. Aram tidak orang. Aduh, jamu opreng kok recan gula. Aduh, mon nelpon luar biasa mulai bari. Yuk nelpon gula kita mangkat ampun kiai. Dua ke mak dua pak rok jalan. Pokok nelpon tanggimung yo. Keng biasa nasi nelpon molon mon pamangkat tang. Moden nah tak kira bereng nelpon nak. Anda tak tahu je mak kain atau cara cunggelang dak reng nelpon je. Tak kira bereng nyak tanyaan kabar bukti aki kemarin. Akhir arapa lamare parlona. Iya, habis manis sepah dibuang. Iya. Tapi biasa, perjuangan terbarokah termanfaat. Amin Allahumma. Bon, terakhir. Enggak sini kan. Gula beri tip. Marah dulu. Iya marah, tenang. Benih dak remah yo gula ngetek mangken yo pidato yo. Gula tak teman ngetek agak mangken. Anapa mi ngetek alasna setong. Arapa semangkat kita ngakan gelu. Abah, jo aku aja. Ya kan ngok jujur kan nak. Oke. Kan mangkana tak langkong dak ka panitia gula ngiba supir. Ki supir wakan ni mare. Benih pada ngetek kiro yo. Aduh kita akan gitu. Mangkat. Ya kan ngok jujur kan. Kita ceeri supir, mare supir ceeri beri berkat lah. Iya ti, nak tahu saja aja mending supir sementing kor lebih de daerah. Benih dok remah yo, supir kiai muntek beri berkat, aro mereka berkat kiai. Bah, oke. Abu Jek tinggi tanya aki keruah kak. Beda berkata pun, eki beda, tenang kiai. Keng ting lebah tanya aki. Beda berkata pun, sobung kak dit. Ya kalah. Ya positif tak milo kiai ro kak. Dia kan mau jujur. Oke. Allahumma sholli ala Muhammad. Tips kaangkui ajunan, cara kaangkui ajunan kenceng ibadah. Beda cara nah. Ini kamar laki. Gula mari kamar laki. Alhamdulillah. Napa boleh kakak
ka ibadah si wajib, ka ibadah si sunat oleh kenceng, oleh semangat. Amin bote. Wah. Amin Allahumma. Napa make? Ya. Pertama, ajunan mun entar acelenan, entar keluar Roma, mulia ka Roma, mun masuk ka Roma, usahakan ngolok salam. Ngolok salam. Anapa me ipakon ngolok salam? Sebab Roma kak dinto. Tak Roma na paserah, tak Roma na reng tani, tak telum kiai, tak Roma na pejabat, tak Roma na paserah. Kento bede setan nah. Setan nikah biasa neng tupat tuna kamar. Nyaman na setan desim. Benih hesim. Desim. Setan desim kento andi tugas masengkah orang seibede kadang setengah lemak sobu celap secege desim sing ngelon niku. Kadang kol setengah 11 kol 11 bro si atengka ka masjid ting Jumatan desim sekalat tengka rote. Lah cara nasitung desim kento kok takon naka orang ngolok salam. Mun beda orang ngolok salam bila masuk ke rumah assalamualaikum dosim nih keburu lari tunggang langgang buru was makan kuluban sampean mun masuk ke rumah usahakan ngolok salam assalamualaikum lebih bahagia nih sebut ban sampean assalamualaikum dosim buru kan punten serius insyaallah ajunan reng orang saya ngolok salam nih insya Allah kenceng ibadah lebih ibadah berjemaah amin amin Allahumma amin usahakan ngolok salam ada orang atau ada orang yang ngolok salam yang pertama nomor 2 mun ladepak masuk ke dalam Roma usahakan mau surah al-ikhlas takaah sekalian gula kentong pernah itu bui langsung waktu ngaji di min sareng guru tenggula pernah muntuk, tenggula alumni tafetah kak. Alumni tafetah, lestari dari tafetah, tenggula ngamri broka sekecek muntuk dek kasarang. Jadi sempat ngaji langsung dek Bamon tahun 2015 tenggula sampai sempat ngaji dek Bamon. Beliau parapan morok ada bu. Cong, mun masuk ke Roma usahakan cek kuncoman ngolok salam debu nah. Mun ladepak ke dalam Roma usahakan maca surah al-ikhlas tekah kun sakalian. Ada apa? Roma jadi ya mun ibaca surah al-ikhlas yang terjadi adalah wahaffat alaihimul malaika bekal ekaleng-lengi malaikat. Amin Allahumma. Tinggal ekaleng-lengi malaikat maka semua kapi sebeda dengan ilmu Roma dia bekal berkat. Keluargana apa aja keluargana atunyana ilmuna nak potona berkat kapi. Amin Allahumma. Alhamdulillah. Ben eka kempang rezeki naji ipon. Mun masuk ke Roma maca surah al-ikhlas kempang je ipon rezeki. Ben alhamdulillah. Alhamdulillah. Ten gule mari nyoba. Alhamdulillah. Selain ibadah oleh kenceng, tinggal ibadah kenceng rezeki datang teritan. Amin Allahumma. Muka-muka manfaatah. Muka-muka barokah. Muka-muka kalaban sabab barokah na pengajian abtina sareng ajunan manter ipetaka haji dekapi. Terbakempang rezeki na kapi. Ben muka-muka abtina sareng ajunan manteran eca tata orang si cinta lebur seneng ka Gusti Kanjeng Nabi saengke abtina sareng ajunan eka polong ben Gusti Kanjeng Nabi ku laku iswargana Gusti Allah. Amin. Amin Allahumma. Ampun sekak dintong bang sombang pamator dari abdina mana bibadah kacang kolangan pamator kak dinto murni dari kebutuhan abdina tibi nyona pangapora sesobung batasah mana bibadah sesae kak dinto murni dari Gusti Allah manter barokah manter manfaatah subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika sumassalamu alaikum warahmatullahi sedang doa ya boh kiai selain kenapa kelaku gitu tuh tuh oh borong
Area senjata makan tuan. Tapi datu borongan terus kaduan apa suruh borong. Allah. Ya sharingan gula nih kak mayit kak. Engki. Ada rumah tamu ya kan? Iki. Tamu itu andi tata kramah abdina tamu ajunan tamu. Dek remet tamu ad-dhaif kal mayyit. Tata krama tamu ire pada ben mayit. Dek remah mayit apa saki mayit ting laparapan ni pandi. Ilik belik nengeneng. Ilek colek nengeneng. Iso oso nengeneng. Idi mah pada mayit ya sobah kelepan deh kan tada. Sombong lagi. Sombong. Ya ada. Ada mayit. Ada mayit. Soro toju. Yalah toju. Soro apidatu. Yalah apidatu. Soro adua. Ya maju adua. Kan sebenarnya. Engki ngerek. Angka astanas saja. Adua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'mahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ya mayamliku hawaijas sa'ilin wa ya'lamu dhamairas samitin wa ya qadi hajatid da'in ikdi hawaijana wa yassir lana umurana wastur auratina. Allahumma ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa sabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina wa talamidina wa ashabina qurrata ayuni waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya karim ya sattar. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wa la ma'ana syaqiyya wa la mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal du'ana bi asraril Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.